Whakahāngaitia o koutou whakaaro ki te kapahaka, waiho ngā kaupapa a te whare pāremata. Koera te kupu whakahau a Shane Jones kia Ngāti Rangi Wewehi. Te iwi e karangākene kia makere mai a Claire Curran o Reipa I tōna tūranga I te whare pāremata. I whakamahi rā a Curran I te mana o te pāremata ki te whiu heitara kiko kore kia Paula Maxwell, kai tono I te tūranga tāhuhu rangapū o whakaata Māori. Hioi, nā wai te iwi I pāmamai, kātahi ka pāmamai ke atu I ngā kupu a Shane Jones. I taia tinana mai a Claire Curran ki te mahi, aha koa te karanga Ngāti Rangi Wewehi ki aia, kia makere iho. I have no intention of resigning. A koa whai taunaki a Curran I a Shane Jones. Hei tāna nei ke te wāhi mo Ngāti Rangi Wewehi, kaua ko pāremata. I oho ahau I tēnā kōrero. Engari mātou ana hau koe tēnā tahapu o te ururo. Nāna anō rātou I whāngai ki ngā kōrero pērā. Pēnei me te karakaka whāngai tia ki te tangata aho rori ana. Pai ke me nohoa Ngāti Rangi Wewehi ki ngā mahi kapahaka. Kua tū ngā pihi o Ngāti Rangi Wewehi ki a Curran, mō nei whakaparahako I tā rātou uri a Paula Maxwell, I raro tonu I te mana motuhake o pāremata. Ka tiko te raweke pūtea, te whakapai. They have made this decision to back Paula Maxwell because we have been privy to his rebuttal of Claire Cowan's comments. I was doing my job as a member of the opposition, drawing attention to and asking questions about the accountability and transparency of a process for appointing a chief executive to Māori TV. Mr. Speaker! Kua tuhia e Paula Maxwell ana whakahe ki te māngai o pāremata, engari ko te matapai ia, ara noa atu ngā paru ka makaia. There's more to play out on this issue. Tēnā taonga kei a mātou, te whakatakoto whakapai, no mua no atu. He taonga me ata whakamahi. Shane Jones should be focusing on what his own colleague is up to and the agenda behind that, not worrying about what Ngāti Rangi Wewehi's up to. Kua whakatārewa hia ngā uinga mo te timu whakaraia whakaata Māori mo te wā, ka tikare anoa Paula Maxwell ki a rongo, he aha te aha. Tina Wycliffe, Te Karere.